Nakaliang jongi mentani dan konstitusi saya kini election itu karuhin diskursi de lesi hadim do katang selection akabangi perkap nakaliang jongi ru yano ubah kampiang kandidat bagian pasha kadita by election ki aspiran ki abun tenlei komong api ngindang eksemin menginang papi yano ki ba kampiang ki banila man pak ke pinsa ngin seperti PSP ngin penyen kata terbelakang pi ke election de banong ka bajem kam budon election de election atau pi ong ka by election ni kanu election kemud ba sudah ke ni hap man tre stop nakaliang jongi kum ka parti ru kadang ba min in hina kamta panyo ke cinjot kermen skem ba ka kam ka ba mitre mentala kaktus dem kermen skem bang pai ba uskotu ujo i ke kidak ter komprekan jongi te nanit skem hiru ba lemba kakam kumbaga ong kaktin ai ba kakap kakren kamjam kaktin dengan kermen skem mau pai ba o kamstan pan pek pan bisari ke ba ngatrai ka jigman toy ka way mentak pending issue ka ngidon ka way ka ILP ka baar ka tu ka language ka bangangai i baladang idon yo UMP la jong da ka budon sama utru push na kermen skem kalaban ciakroy te lading idon pat nin ong kumno ni hapan yalet mangi na ka government ni hapan organize UCM mangi ni hapan yalet na ka post kapor ten ay lergi don atat saya UMP lajong na lor bingaya pas ka to resolution na kerbet sket ba kandon ka plus point yang ta bang unrisu ka jo kapor hapo ka parliament